Hello, kanami pite ho zau se na bonun kazana salam kahin piuve. Amasapenin ke hi Jennifer Gangte kahi in tu chunga sakaupi production na nuya hong kigung a film in Jennifer ahi a main actress apang kahi in. Banting je film hi that 18 punggop le bi vengnum community hall a releasing hong ki bolding ahi in. Jiti ni chule ticket zong online na hong kizu ahi in. Abanting amuna zong ticket hi kizu ahi in. Jiting chule nang ho zong mi pite ho zau si zong na bonova na hong chi dingin kahin min cookie industry film tho hole ke ho actress ho support na dinga na bo na hong zauchi dingun ka hinti mu be ka ki pa e hello so pite ho tuni ni kho akan seinom chu hi ale sakhau pi film production nin ani ve chan na ki bol Jennifer film kiti kain bol do win hije chun tu hin tu hong lung ding Friday date somle gate ni le tuibong bi vietnam community hall releasing ki bol ding hi in hije chun ngai lut na nei tan mi pi ho en chi releasing program a he pan ni hung la pe divin mi pi ho tem na ka hin ne hi hi che film he ke ho jong nu le pa a pan kala o hen ei ho custom ipiti da ham tu lai a hoi hoi na hi lo wa custom to ki to a hoi lo thu lo wa e ho custom di ta hung ki bol ka hin ngai lut na nei ta so pi ule naw ibon sa wa hung so kya wa nang ho ngai lut na nang ho ki ne pi na ka chanu wa nang ho jong iki ngai lut iki he thiam to naw ima cha na I khan to naw a hi theina dingin ibon sa win kan ti mu we chiting le hi chi ticket price hi ticket ki champagne hi mi khana jakhala som nga hi in ting le family adinga janga hi in ahin koi tabang angai lu o ma hi le jakhala som nga apana chu izat na pe theyam ai lo wale family a janga chu janga apana izat na pe theyam hi chi nangai lu wale nei ki thu pi the o heti chu mi pi ko ma avera taw na ka hin nei kin he sakhau pi ten taw na kan nei we hai zo zam Hi. nang tu chung film ai pro la na pan na Nang ngồi na các bằng trở lại hết. na nga lel tam Cái ngà leo tan. i vet khom yu cho a ahing tung ding tarik som lagiat chiangin bi vietnam community hall a Jennifer film ki release na le ahon na ki nei ding a hi a mi pi te no zong hung tel kim chat ding in ka hing chala hi ka ngei ngei zong la sa na la sang pang ding ka hi a pau pu film ala te zong sa nai nei ding o hi ei cookie zo ta te film industry khang to na ding le malam son na ding a ki bol hi a to zia in mi pi te hi le ule naw in support ding in ka hing le hi Hello, mi pite ho sun pha ni tha pha na bonun tu ni khwa he kan sai nom cha he le tu a hung thung ding 18 July a he bi beng num community hall a sa khau pi film production na nu ya hung ki bol Jennifer ki ti chu hung ki release de hi ta in koi tabang ticket cholo lai hon jong na hin ki cho thayu chuta le mi na loi le na pai ho chuta le na in ku te ho ko ma jong na hin sai thayo hi in atam thei pe na nong kom diu amuna ticket jong akimu in chuta le ka koma to ka loi pa hi ama ta in video cha ka hi in chuta le hi chi film a hi keima ta in jong makeup ka bol hin chuta le senior khan jong ka pangin 90s khang la ya na pi hon adi se na alung hel de hi in he jong na he thiem dio hi in chi ani le chun na bon chang chi ba hu win lang apha le amun dung ju ki mu to te amun chu avelin sei ket lang bi vengnum community hall hi ka ki pa e Jennifer cookie film Jennifer hi kan nei pi ta kong ki thua kan je hin pu cross pi hau ki story a kona na hetia cha kong ma chal ven athanga na he ta in ong thung ding tarik som le get le cookie cha te chan na mun pi bi vietnam community hola he lo pi ta thin so ding ka tiu hin he chi film sponsor hin bola kau max sai boy sir max sai boy sing son he in production cha hi le sa khau pi film production ka tivin he chi hi a film a hit lawang tun sai da nai phot eng gatin lungset te nai lungset naw ver sanan mi pi te ho zo sen ku ki cha te film langa lunglut ho khan to na dengin he chin ha teng le ticket nei jo pe wen nang advance sang na mu thai jo ani ha teng la bi wyang no ma ki mo to tin yani hong ding ke yong kong ding mi tam tai ki su to do ka ta sa ne chen ju ta hen o ka ki pa sakhau pi film production no ya to Jennifer kiti chipen hi tulha date 18 le bi vietnam community hall a release ding hi ta ni ji chun a he pa zo se nami pi te ticket wang chu lai mu na ki hom ding hin
sini ding tele ne ki go so ke ding ki tim ve Hello, kay kahile chung boy sing sun kahiin. Kasainom cho hile sa khawpi production tian abolo cookie film Jennifer kitihi ahung thung ding date 18 nile bi vengnum community hola release ding ahi sin so pi ulanaw mi piti hozo sin hichi film nupta hi beding in ikitim che ove kay mata anya zong kasavin ahi kakipa e Jennifer Kitty Tony Sangboy in directional ball na Sakau P Film Company in productional ball hi tarik sompagit July 2025 le bi vengnum community hola daguga release Hondona ki ball ding hen anu munom de kei le ka wa pang hi khan le ni wak pang chi ri tiu nop ding ai I bonun support vekitiu Okay, Film Jennifer!